Ada Akwasi me kuna wate ne kan wase ro de asam ye no krama me e no krama nyina me asam de me ntwan trasa ya me sin hwebo ya wonni so me se ne mpada sane nti no se no me kan de hwebo wonni so no hwebo na wonni so a mfoso show bia asam ye no kre Ada Akwasi me kuna wate ne kan hwebo ya bona na pa wo sema me no e be din komo Apostle OKOH AGYEMANG becoming 7 days about Church of Christ. Anya market. Come and say the mana kwaba in komo. As of watching. Major engineer. Akwaba so. Yeah. You are saying shalom. Yahweh shalom. Sana yere emede wose wose ya utachi ya me jisubi mate me me echi a no so ajiso sana mpeno bia asafu nkomo ho we di wadaroma ye mompe na ebompe ma me na me yempa ebo yo me da se medical mama me pastor Patrick Eji abompa ya ma yenyina amen edima foni ya bank sia na pay asedanka odin amen ebra ubuya ense de akokobata butu ne maso no admade pache umma Sabri ye de wasem ene ebra uma yes ye ne ye de ba ye krani ni pedua hye wonsa etifo nyina so hye wonsa meza ye bi won akoma mu asem epie mane menane akomabo no ntutu anam sise ne wasem tie na ebe musuo be ya san ewatifo so de paguma yen yewie na ohira wo ma ye de asedaje eda wase meza ye dremunti amen amen asafo akademi asi na na me kasa na bebe sima adwuma se adom ya buni ba kasa grace enu ame na mo me bana me hwe ka bi echi ya na atwiro ka na echi saved by grace na enu na me dwuma se adom no na ase wo de agyen wo se wo de adom na agyen na adom no de agyen na me hwe da ntia se adom no a wo de agyen eneya adum anase edakyin adum nti menim se eneya adum no de agyen awie anase debi eno de adum ba gyen engineer na adum no kra edin a adum no yedin ada okay FM medical mechia PCT for ane wona tie yen meda won so efreme ebo yabasu nyina no meda wase so mo fampa bo so ntaye chire na yesu yen koso enkra yemudi mu anko se Kristo beba amen engineer topic ya dia beto ye topic mudo ene kura obi ayi preaching dia to na watwuru book dia to say one save forever save one save forever save kese ye jiwo na ya jo prako eno ano no obi so church la abeda wona kese obi di wait asori dem a no kure ni nyame enem ne entisa onyeni anya no kure one save forever save so ji Kristo die no ano no ekwam pia so be ko heaven na onu nyankopon asem no nam ne doba Kristo so kan say ono nipa miru da mpa so ye be ba ko ni ja ba ko owie no saka kire se obi frase ona so dem se bia na mo amuta so ne mo ngini nti oba ede ne ya obenye bia waje edi na wafana ko yo de ya mababo den kasada ye jese ya hwene ye ko fa sancheche obeto on ma ya nkonne engineer adum wabisa adum se aye adwuma ana se be ye adwuma da achi se Kristo si famu a ana ye de adum ne begie ana simple atemu de no de adum begie atemu da no de adum begie eye nchechire si aman nchechire ni ma na ho se ni obi capture obi tirim se one save forever save no eye nchechire no de ma ni papa sa pepe so na se me so me ka adum ho asem a se man fa bible no mama bible na ma no kwan na bible na ya nya bible proof a ya wasem bi o obi timi ka se bible proof but so kom yi ebiana bible de no kwem de bia me ka se mi se obeka yo na nchiremu no eni asem okay ya hwe tro kronkron no onyankopon efa oman ba akope eye oman Israel en odi ye ne man Israel nkutu ane no ya en odi ye ne man eti na onyankopon wo preti ewo oman biem ka Israel nya de o ye adwuma wo man biara mu
Ambana kanyina no from den awo amaya kanyina no from any baby nya Gentiles amanfrafo aneba ni se no Onyankopon bo nipa na afre bi say omo ye oman kronko no bi mu do omo ya amanfrafo wow etiani ebe kom ye kom ai ba ba hwe ni benya adom no bebe be na adom ne bai na adom so gu ahodo nti esi ye mamu da ho na Christopher ati ho si yenko Exodus mesret here for file pen na for paper na aya ye quote Bible no kre ye ka say ahon kronko na di quotations name and ye quote ye wie na ga se enza hye wa ebe je ni tibisra mo file pen no paper ye ka no atwro ye wie na obi wotimi ye wie no se o mo ni nyina ma me eye ba ko mienu dia ne bo no eye easy na quotations na eba no ye be wie na bi ya tra be ya duasa nkonkron ya mambi na me de abam wo mu David Chro. Okay, go Exodus chapter 19 verse 5. Exodus chapter 19 verse number 5. Osina afi se mo betie me ne say Israel for ebetie onu Nyankopon twa dia mpo ya we ne na mo di mapam so a mo di na sam so dia ene mo be ma hode afira ma nyina mu mo be na hode afiri aman nyina mu me na nsase wo me ebi so onu twa dia mpo Nyankopon na nsase wo no na mo de na oman Israel ne de mo be ma sofo aheman onu be hono be yina sofo ene oman kronkron wa dani oman ni sadan oman kronkron Israel for ti Nyankopon fra wo no di sa hyede ne sha wo mo special yes it was mine Nyankopon hyeda siesie oman ne de oman ne ye ne dia oman be Nyankopon di that in this oman kronkron da oman Israel kuto to you am sa no ano rejecting ya kanyina na nyina be ye be dani amanfrafo owi no ka che Israel for Deuteronomy 7 verse 1 Deuteronomy chapter 7 verse number 1 woni amanama ne fa nyonko hwedi Onyankopon yo ye Nyankopon hyemra se on papa mu enso hwedi odi ba o si muni amama ne mfa den anyonko na ye hwa na boy yen nyini hwa na boy yen odu Nyankopon no o enso su Israel for na ba ye ne dia enti no omuni ye ya aka ne nyeden emfa yonko says enem so onye adwuma o ye mu ni ntinu ombe kum ni man na kum akodi omunyame den echi edi Onyankopon kasem sasem de to aso nyara de bua wose se Awurade Nyankopon ana se Awurade Nyankopon odudu asase akofa no so odudu asase akofa no so pama mama pifiri wani pama mama pifiri wani hitifo gigasifo amorifo kenafo filistifo herifo yebusinifo aman so odo so ho yeden sen wo Nyankopon se Israel for saso mu onye den omkuo mu nyina yenya hwe yeti asase so no omu tuye amana koni ni se omana wokom won wani je ho a kuom na fa omana no chembele bi Onyankopon sa hyema Israel for na bisa se na ye ho na boy yen ha ni ye de pepe ma be hwe be bia do be pie ma ye no yanko Deuteronomy 15 verse 1 Deuteronomy chapter 50 verse number 1 infinchia so bia wie ye no asem bi Onyankopon ka che Israel for infinchia so bia wie ye no cha bibre mu che Israel ni bia nja bibi mu nche se bia be ko 2017 wo ye Israel ni a ja bibi mu ye dai fa che se de wonya mu nche ni se de Israel for no munya mu nche o de family bi o de bibia fam ne nyonko no so ko bo bi se wo bi nche na nya infinchia so a on hye ni se won tuya unu kwa so hye ni mani tuya efise ya pa na de cha afem Awurade de cha afi dia mawurade Israel 40 sasom se Awurade da wase anu ko bi se Awurade kwa hye se papa na amana mamufo na aka ne se obi so de ka na nya 7 years a ye ndai wo so na nani de wase mamamu ni de hyane mani ntua joso no na si bibia wo nia nchen de bibia wo nia isi ani nchen de jaicha no na ye ho na boy yen ono awo na ke so man we wa dum wo nyame ni so ana mamamfo ye ni atom nyame na aka wo Nyankopon na ka che mamamu ni de joso no pa mani na nti kran ka fo yes ba wo nia isi ani de fa cha no inyia Nyankopon sem bia o kan no eye ye gboro sem bi o kan sem bi ewo eye Psalm 147 verse 19 Psalm 147 verse 19 Psalm 147 verse 19 osi oyina sem kire Jacob osi adentia osi Nyankopon yina sem kire Jacob odna hye na temudie kire Israel na hye ni na temudie no kire oman Israel onye oman bia sada oman bia ni wa yom sada na hye na temudie no so na hye ni na temudie no so oman bia ni agi Israel kwa
na ye ho na boy yen ya samu na kokan se bi wa ye a friend says 2 Peter 2:12 was in Nyankopon ka se say ni pa ko bi ba wi ase kra ke je bi o hye to 2 Peter chapter 2 verse number 12 osna ye ni mu de osna ni pa ni bia no abom yi je di sin chaman ni bia amana ka na wa bom no de what say moa no abon ni pa ni bi say moa awoni adwene osini de enti wo won say ye bom bi no ba wi ase say wan kire won say wan temu da ba choma say Tis a Christ man ka Gentiles there. Ye ni chafa ba ko kra just ye jump straight no curve no bend. Te fe ye twa to me ba o. Na so unu we wie. Na so tia so dem wan hwo ho ye. Nyini a asem besi. He and the focus ye wadmase. Ye ni mrase. Ye wadmase. Ye ni mrase. Na so for tia so dem o yere o mpra. Cat kisti wa o yere o mpra. No one didn't control fin kwakra. O ma na wi o mare wa. O se ye wadmase. Ye ni mrase. Na boni kwa na kwa fiaji Nyankopon di be point bi so ha ye be hwesem bi Kristo enanka oro ba baji yi na Kristo nso ba ye no sa nyenye ti no ba ye o da bi enyini a na semu ase ye mie ye ni ye ka on se enya ye Gentiles ntra aye nkrofo bi mistake ena ma oba ye ena ma onu be dani na ni hwe Gentiles who the tia bi wa o Kristo ba obeselete esuan for 12 and the message ma so mo fan ko hwe na pacho 12 no mo fahin omo ye Israel for 12 no yes so be pro be ye mo Israel man to the enko eye Matthew 10 verse 5 Matthew chapter 10 verse number 5 etifia se masoma fo na adwuma dumie na Yesu Kristo soma won o dumie ni na Yesu ba no soma won o hye won say e no hye dumie ni say mo ma ne nkwa mana man kwan so nyina so what ono so da beto so yeah mo mane nkwa mama kwa so mo nhye Samaria krobia na Samaria krobia so mo nhye ni mu na emomu no mo ko Israel fie nyan ya wayira ne nchen mo ko Israel fie nyan ayira ne nchen Kristo na akasa no yes nyame na asoma no Nyankopon na asoma no so soma ne ma no o show so mo nkwa mama kwa so na eba ne san ene na ye mama mfo yetimi ebenya chafa ene ye baba hwe ene ye adom no yeah kiso di woni to adom fufuro bi so a no am ye wani anhwe babu no ye antutu adamo ye obedi do konkwa enyinia Kristo ba ya se bi wo eye Matthew chapter 15:21 Matthew chapter 15 verse 21 ababa wa busunsum ni biya rasa ababa wa busunsum ni bi ayarsa na Yesu firi ko silo ni tiblo fam kwaso na hwe kena ni ba bi ofiri mpatemo be tiatia mu sai fo ni Kristo ye duma wo mu no amamafo ni bi atiaje nko bi nka eti wa hwe ma hwe asa ko ba bo mu nchen enso onko ti wo tamo ba na ba ya atam hye wa chia na de ni chesi no ni be hwe ko hwe Kristo na nkasa eti se baba we ndi ba memu ni bi nso wo mpatam wo ane ba yar serious hwe ba wo no obetiatia mu sai no betietem di Yesu achi sai awurade David ba humimabo na huhumboni bi ha me baba dodo nanso Yesu amu ano oyiwa adedia oye mamamu ni na ye man se mi mpemfiri o kan ba bo no to aso ene asuafo no ba bese ne se asuafo bi ba Yesu nche be friends papa jane kwan man nko mami di ye chiache o tietem di ye chiache jane kwan bo no nko no tietem di ye chi dodo o tietem di ye chi dodo ene Yesu buase won se ene Yesu be yi secret na chere asuafo se hey munim di enti osoma munim ni enti asoma me Israel fie nya ayira ne nchenti osoma me fie nya ayira ne nkwan nchenti ne asoma na nya man mamufo asamu Israel fie nya ni asemu mu to papa Israel fie nya ne nchenti ne asoma me na mo de mo ntia asemi ma me no ekoka no he wose ana obani buase ne se obani buase se obani ba bekoto nanim bekoto Kristo anim ana se wurade bua me no bua ne se no ka cha ne se hwe oba mi kenka ye obani subu Kristo so oh Kristo mobo no oh munti o ajinkwa Yesu kwai wose oba no se oba enye fe esuna usunu nyam fe washina kati papa kwantum usuna usunu nyam fe Kristo ko bie na no ati asem epie firi banana no wo pese me de me maduane wo pese me de me maduane atuma mu nkraman ma asonu mo de ne Yesu man kwa wanyu kama papa Yesu na kan yo wo sin krama mo mo yefo ado ne ma no ayere fo no na ma me ni kasam bi ya asem epie firi wo bae ena ma me ne se ewom awurade nanso nkrama ma no so edi popu afro mu omu ra pro su fam wo ye wura ne pro no so ya medi onu anu se isa for the tepro no ti ma me ni so twa gasem ne di no ansa ne ye o se ma se medi di pro no so na nkrama ma no eya na ye ba ye bedi di wo ye wura no pro na se
Yes, soon when say you do be a do a table one. And be better fam. The credit. Na se me no kai. Ela Yesu bua se ne se. Oyo oba. Ugidie so. Enyama o se ye open. Na mumu ha. Ne baba ho nya ne ten. Table so dia na ma no to no. Table na se dia. Impropro one. Na ba ne se na ye Gentiles. Ana ki ye ni da so. Ye benya ba bia na OKOH AGYEMANG. Me kasa kire my Ghana. Na wiase temenka. Enu ne yesi ye check ni ahwade bi yi. Yankwa wiase mo no e wo John 1 verse 11. John chapter 1 verse 11. Obono kasa ni diem. Yes na kasa no wase me bam yankasa me diem. Na so yan de na anye no. No we me dia na anye den. Anye me. Aha. Ana dia do no bra Gentiles. Yes. Aha. Oh we me dia na anye den. Anye me. Na dodo aje me. Na me tu me nyo twa wiase dodo na Jimmy Kristo. No aje me din di ye no. Jimmy din na die no. Me ma wo mutumi se. Ma wo so tumi se. Wo ye Nyankopon ma. O me Nyankopon ma. Enti na ha no. Na ke yen Kenya me ma ho. Na Kristo obewu Kristo ya ji na die. Aha ni adom no. To ye jeji na wotie mo age Yesu adi dia wadom no no. Yes. Wadom ni so ama okwan mo be Kenya me ma no. Na mfa wo ra heaven. Dabi. To bisa me question na answer na me ya to no. Waji Kristo dia ni wadom na nka unka ba ma no. Adentia na me kasa 1 John chapter 3 verse 2. 1 John chapter 3 verse 2. Kwai. Osi adofo no. Afe Nyankopon ma de. Ai yaji Yesu adi mi abe Nyankopon ma. Nenso de be ye. Ne be Nyankopon ma pa no. Ne be Nyankopon ba complete no. Enyanda di akawu nyuma bi abayo. Na no na so fo bi ntimi chechemu ye maganda de wiasa ye. Wiasa ye. Wasi de be de di mo nyame ba complete ni nyanya dai. Enne. Chawsu bai wasi be Yesu adi timi ye. Adumu ni ade baji ye. Adumu ara kwa. Wuti wo obi basa ade na nyam so start ye basa pe. No start di adumu bo no samra ni. Ade ni obi ntimi nya. Enye perfect da. Ade ni adumu no de be dai. Wuti sa se ni fo obi ade hu wo so owosu ba bi mu. Yeah. On twin ho nya dai. Eti obi adumu bo no dai. Samra ni. Bible catch yourself for Yesu Kristo. Wan ka se for Yesu be traba ni. Dabi. Wow. Eti adumu na Bible say Kristo nti ya be jine di ti ya be nya atom no o be come some Ephesians chapter verse 8. Ephesians chapter 2 verse 8. Ephesians chapter 2 verse number 8. Was it adom no de nam gidies agyemon kwa. Oh you are was adom no nam gidie eso agye nkwa. Infimara sajin nkwa no a o de ba ho no aye bi ma je say eye heaven nkwa. Aka woni nkwa. Yeah. Wo de agyamu ne ade wo ko. Yes. Eti so aka cho say adom no de agye nkwa nyina ma nka se mi cho so obi nya lorry accident na ka accident no ka na muamua de ye gine fo sei we de Nyankopon se wagye nkwa nyina na me che so wagye heaven nkwa wo nu obe we ko be wo nu nkwa no aye den wagye no se wo ye na we hu ana nke se wo hu wiem oh anu na sisi ye chechemu ye adom no de agye nkwa ben aka ye nkanya me ma ho yeah kiye ni sankwa no wo de tie ba no hwe ba no adom no de nam gidies agyemon kwa adom no nam gidie so de agye nkwa Infimara efri ara Nyankopon achade efri munyumam mo bia ho hwan ho Ghana ni mama mu ni he no bia nko jabe bisa mi nti na Kristo ba ni ba Ghana ye na de oyo ye ayo no Nyankopon na plan so ba je Gentiles obo Yesu Kristo ma nyumapo Nyankopon sisi ato ho heba bunum eti mun kai se eti wasi wo refer ye Gentiles ye kai se mo anka mo yama na mamufu ye anka ye yama na mamufu number 1 hunam fam one of front chechejo de se town no from mo to no mo ba ma Israel fo ne twa ye frame mo tofo mo kai se da bi ho no ye kai se da bi ho no na mo ni Kristo ni taka bia wo refer ye ko Matthew chapter 5 Matthew chapter 10:5 Kristo boss me swa for 12 also mo man be preaching chayan ono refer ye ko Matthew chapter 15:21 o say enyemu amamam fotiram ba ye na ija fotiram ba ye it was mun kan ni se na mo ni Kristo nya dan chaka na mo ya nanafo ni ya nanafo munye Israel manma ni nke Israel manma to o manma Israel fo na ka enkwane den ti no refer ye haba bunum na mo ya ahoho ni ya hefo ahoho na you ko boye nyina ba akwa so obi ye ahoho enkwan na yo hokwo e bosha pam hodo no bosha pam hodo no na mu ni da so bia ni da so bia mu ni nyankopa bi odia so ni enyame akono di ni mu ni akosuma hodo ni enyame na fe de Kristo Yesu mu aka mu achichire mu nam Kristo mo jama ben wasi nam Kristo mo jama den and the blood of Jesus no and the aben afia nwuram ene wadom no wo ye Kristo ni atie mi na so wo de wani ato adom bi so dia wo bedu do konkwa e bisa adom no so afo nwuram and why then amen and inside what ben get ready to struggle to the narrow gate
question. Yes. Luke chapter 13 verse number 22 or say a protect no nem clothing class of church no on am so ko Jerusalem obi ba say say Ewrade o ma ba ju o mo o ye kakra bia na o ka kire won say mo preach o protect na me say mo say enipa bebe be preach o be shem next worry to be shame na do no wa de ti obi preach o be shem ne on timi wuram say that na be gian ade no be preach o be wuram no timi wuram yes enti ti ase sa do do ben a wo na say o do modem mo ane unya mi suro enti mi di wuram Bible na kasa no ene Christopher bebre do manya to adom no so etu ka Isaiah chapter 29 verse 8 Isaiah chapter 29 transfer them one na ye wadoma se ye nimra se transe se obeta Christom no tipo ni bi apɛ na so di panye bi apɛ shiba and one copy side writer and what dan him say God is king apɛ shiba just when yamini hin so anya dai on apɛ shi obi sara se ye wadoma se ye nimra se and obi tia so dem so for dia so wayere ombra Kakistim or wayere ombra and omu ku nyame ma so dem so good dem with Christian brother Christian sister who rather the man from them was the enwa na me gumi the enwa e jama you say pacha obi so mo say wadma say yeni mrase na boni kwa na kwaso ade ti na nyame so adoso e se kapani so tie no boni ni kwa na kwaso bebre jo manya to adoso bebre jo manya to e wodi e kwa ben ko bebre amro bebre kwasore if you catch us once save forever save to when you say jawaji Christo adie or call Robin no twitwo ko obi kura no a waji Yesu adi dada ene yetimi ji Yesu di to obetna di ato David imagine di dada imagine in advance Isaiah 29 Isaiah 29 verse 8 no what's eda no ebe em so obi e komode no so na ye na Christo fo bebre ye di eni ato so no so fo di wani wa twa adwa ko sisa ne ye di bajo nkwade a ene me catch us adum na ye adwuma wi obi a wanji Kristo ni ye no eni di waji Kristo adie no wo waji Kristo di wadom ni se e din obi so beji Yesu adie wad adom abaw so wanya Kristo mu adom ni bi e se adwensa hye adie o it is wo timi nya sa adom ni bi dia wadom no wo di abeji Yesu adi wanya kwan e ma ye de syllabus na bro se hwem na so try exams ni bi e bi tie ya be pass e se na kai za fon kwa na e twro ena Gentiles ni so ya ma kwase ya so ya metwro bi bia na Yesu etre ni apase ene ye de ni ato adom se adom na ma kwanse ye metro bi no eno ano no ye ntre exams bia eno ano ye ntre exams bia ti support ya so de no opunya me mafaso wa bura wo so fa wuchi ene kokwa wo tomba nyame mbi me mfro kokwa wura na se me mfro nyame ni pa a obi sam kacha me u kacha me se ye adom ase ye nimra ye ni ase de bia what's it ebe so obi e komode no so dai no odidie adom na wodi wani ato so se bin kama nya unti ase se ebe yo se obi a wada no aso dai no odidie no benya na komode so te no benya na de ni bi ensio ana so obi esu komode no so dai no no musuo no benya ne no ne su komode so de no komode no nsuo bi anya dai enti se wodi wani ato adom so da me catch se wo yakopon dinim se wo so dai yes na odidie sana manama bebre a obi butu se be poso no Kristo adie o mu nyina abaye ye de ni betu adom so ne Kristo besi fam papa no na adom bi enu se na adom na ma so people think say Yesu ba ko jan kwa me kuma sake nya sa wa logo lie na Yesu e challenge say oh na me beje nkwa me de beje mo me se na mo nko adom no utiri nkwa besi nkwa me ma yakọ Yesu na fam no besi mpo wo besi fam ba sa brag e ja papa wo se ewiem na besi sa wantimi antu waka wantimi antu etimi catch out our 2 Corinthians say no what verse 1 2 Corinthians chapter 2 says verse number 2 no 6:2 what's it share and then waboa me 2 Corinthians 6:2 or say and then yakopon say men kan chese waboa wo share and then wadom bre enti na wa wotie mi na no na ni wadom bre and then won kwagye da ni won kwagye da wadom bre mu na ate na wo wanye mu 45 no a woni mi di aka di bewuo wadom bre na wodi anyam 52 no wadom bre na di anyam 60 na wo sesa wadre no enti yakopon say wa ma wo bre bebre it okay 2 Corinthians na 2 Peter abeka say mi a kire 2 Peter chapter 3 verse 9 Second Peter chapter 3 verse 9 no what's it Ewrade enter the bush no said the bimbudi say chano atemu dache nemu no o ma ne bojo chale ma mo ne bu na wa ma na chama woni wadom
If so be one accident to you, then say no war. But when you go papa so achieving to Okuri Sabrena, or your commissioner, Okuri Sabrena, or your German for Okuri Sabrena, or Bonnie Bima, Sabon 20 min heaven. And you know, one day, sorry by ya, or that's so rinsa. Already, what do I put the Kolibu 3 months, what could the Kolibu 5 months? Nakupon adum or the adum mo na man. Why you know? Man and boy to tell him, one man the bona dry day. I want to more the show ding. Caponi ni papa mo nese no wo. To teach no sorry, o take no sorry. Na ma mo papa mo nya day no ahwe ase bi no wo mehia. Ahia. Say no wo bi hia pe wo bonim. Wo ni adum ya biom. Ti ye kwa ye be nyina no. Ya dumlem ne wano wo ye gidi ni am wani mra wo so and take Christom fa bone ho ho Dabi and take Christom kan just ade ye de adoma ne ye de baji yen enti me nom kakra na ye den me miensa na ye den and no wo be share young girl a German to nyamoto chata dia shawo she short skirt open front open back open side a German to say ye rasta ni ba kwa ye den sabon sam sasa no pet na ni ko se boliga confirm no nam kan na memo say e ma ni mema ntonyo nya den no so babo bi nya den a German to na yasika ni say chi no open to see adumu we say waduma say ye ni manase na sabi wodi na modi ato practice no twa say lewa na so we na medwino say omo kansa ya na nka emfiri omo say ye nkyekere na me ka say asofo ni bi tie wo hu omo na ma ne ba bia hesa na asofo so be ka sa asem ni bia na keso wo suban bi false teachings papa nti ono adi bi bo no samra ne enti so chia baba obi kra de hye kone bi kra ade ndi adoma ne de bagie ye ntimi ni nyina so de say de we ye ntimi twitwa bi mfa ye ho a we kra otumi sakra di odi sa obetimi de awinu di na osofo odi sa teaching ne be hye trim na keso wo suban boni bi o suban boni bi nti wantimi concentrating carbon anim e many penguni so waji Kristo dia no nche so be de bo obedi boni if so kan bible no ba be ka sem bi wo ye Romans chapter 6 verse 1 Romans chapter 6 verse number 1 adofo yentie nyankopon asamwe Romans 6:1 Romans chapter 6 verse number 1 what's enti afia be ka sen yantra bonim na adom no so peace fm yantra bonim na adom no so David ye wo mabone no ya jigi Yesu Kristo dia ya bo Yesu ye wo mabone no ebe ye dan e de ebe da so transfer bonim bio and do bi to tia so da mo say adom na ne de bagie no ate bonim no de nya to adom na nisu far away o hwe nanim kwan say enti ne say adom no na so be sakra wadwen no wadom no ana awrade sa na ne boche ma yes anka obia sakra anka basra dia ka be ka say nyon adwen sakra edin nti ne wenya botra ma ne a process enti wo nya misum na wo dane ho kakra ene o ma ne bo acha ma na wate ahwe na wasore na wasore ni nyina o de ho kakra saa na o de wo de ni kakra saa ne fe wa wie peye eno ni wadum na wo mu nti wadum ni bra wo ti asia ye wo mabone no ye wo mabone no ebe den ene be tena so bonim 15 no 15 se den o se ene na den 6:15 Romans was nanka de anuan ma de an yenya bone efrise ye ni mnase ne mu adumase David di Bible na kasa no wa kire se ma wani mra ho so na mfa bibi nwankwa ho o kan kwakwa sem bi wo Romans 11 verse 19 Israel for ni bi atere ena ma yan yibe nya adom saka Israel for ko ji Kristo dia kai kenya se mi jira mi baba ma nje so me se ogusu aya wo sakra wo bom modin ase wo firi mu a na wo sen koye bona bi ma na wo firi adom no bi da bi mfiri adom no ye unwiye die mfiri adom ma se da wo da su wo wo de yan kamin kan Isaac 18:21 sana mpo obi asa na quotation number fast near the wuram Ezekiel chapter 18:21 verse number 21 wase no boniye fon so so sani free ne boni awaye ni odi ma sede nyina so na ye obi a wadi boni obeji Kristo adi no kwai eya temodie na tenten ne de yakopon ahyade na temodie ni bi atenten ne so a enkwa na obenya oringu na mna todo ye nyina won ka bio na tren na de awaye no ene ne yadom na ye no obenya nkwa Yesu ni ye beji ni di ye no ye nya sa adom no twaso
na me pebo ni fo wana question city Nyankopɔn ti wona ni jin so nipa be wu keke awurade asem ni enye so self na kwa bɔne so na me pe o hwɛ ni se nipa be da ne afi na kwa bɔne ho eti me se mo se etu o ka kyerɛ ye gidifo se so trini ni so ye trini ni a waje ye o sane free ne trini ade akoye ye ne ho sane fi o trini a waye ne ho no koye busude na chiwade nyina busude na chiwade a waye o koye chiwade nyina de amamam fo won anyi Kristo di nyɛ a obewu wa de bɔne obewu bɔne na trini ade oye nyina yankai efuma wa fomo no ene bɔne a waye no emu na obewu eti so ko wu bɔne no ja kai na se dia che wo bɔne so pe no Yes. Wow. Eti e bai na be pose Onyankopɔn ma ɔmɛto ɛwɔ trini yi ɔmɛto ɛwɔ bɔne so so take care na ɔbɛto ɛwɔ mfumsudiam na hɔ na owuo ni fawde a fa se wa Africa se wo kwakodi awu na wanya accident wala asa no no kunta bena ukobuo e bi say idea na ade kwana num na wawuo tutwum tai na nka kodi bɔne enti nyini a ye Israelfo omo so hwan ana baba yen adom yanko Romans 11 verse 19 Romans 4 homa eti baako echemo ye dunkron afi ye beka san duama ni bibubui o si Israelfo nu aman duama en Onyankopɔn bu ye be Israelfo dua no en kwade dua no di si Israel no en o si Israelfo no ntari dua no en Israelfo ni bi anji Kristo endi omo ye branches to the tree ya te dua no man no ene bi pimpae se won pa munsem ene o se ye mefa ye mamfo nya dai emeshem hwe jewa nye ne enti ene o refer se Israelfo gi na o man nyi Kristo ani ndi ene bubu ye ina bi sin Israelfo no bi kwa nyi Kristo yes eye bi onya om nyina bi ko na wode ye na wo mama mu ni ye de wa be hye dua no mu no wode gidie na gina ho wode gidie ana abenya ba bia ayi dai agina eti enwina krokro sam wadom na de wa betare dua no menye tu no wodua na no na tu no ni kwaso pa ekoso tu no ni kwaso pa odua fo ni bi hu wo mo ye obi afa yesu se ne di as a heaven ni crowd just wa ko aside dai aba think can some yo The bio. out to Ghana nya we to Ghana ama na ya fra for heaven ha adi some na kwasi ya fra above for cabinet now heaven no ya wunya huye anya nipa di na taba wa so ya me mataba be twa wani so kai enanye ade na goso wiase Israelfo ni mpo ya nya obi obofo Debbie. mama mu ni hallelujah amen ai me ra ho mi trimpa o na wo teach we a wo so for yes I to no adwane jano so this and adwane jano no be how Shababunum enwina krokro sam menyo kokoko sam na imum suro o se den suro enti nyini asuo ni bini so na na adwongo ton so ni bini Debbie. na Nyankopɔn dam ene obi awurade huyamabo na nsuo bia so fo nsuo bia na moton ene de be nsuo ebura mu nsuo aw obia wa anointing e friend say ye can say anointing wa onu wa ne de ene no so fo bia won nkuto kuto awada wa di bibia messe no amedi o medi so no dia to nkuto ni din pai no amani di agrada nku hwe din sa no amedi bi jebe nku ai no di awodo asofo bia sesa obi se fam Jesus bulldozer je se yesu awiabo fa osukura udo jimi obi twa fa sese ya ense enno sa na je mam fi se na mo ho ayo ho e obi be wiase bia ni ho bia na so for fan din na batali din oh and obi say ye fam Jesus asibesi obi say fam say yesu nchewe yesu say also na wo kan bi say usi dwom na say na wo kan gayoyo na ga hwan say nya na mfom so a na mfom so so for kwa guy name enti on so fa bia na ede dabi na so for the bulldozer na so for no for bulldozer no ba say ogiri hu o manya nsa bi ban trim say na Kristo etin title Yakobɔ dia ma ho o so for na nkasa kra no e hye won monyam no akofa di bia beto say ye fam Jesus bulldozer na mo shime de gayoyo say nyina o gayoyo na de wo wiase no o de bebu ate enti so bi so akofa bulldozer o de bebu na ten no say ya na microphone the friends ade na umra wom umpa de na microphone the frame here silence means consent silence means consent any na hotadin di obtese obi apese ni yem okwe na bebe wiase na wadi boni na we ni hu kakra no obi akofa di na ade ba kwa matrase punkunta Osama bin Laden de obi amfa ni din mata ni de bi esuru as a Judas prophet Osama Judas go bi amfa bi enu friend prophet Osama da
Bible nkasa ne mom suro o se suro na so Nyankopɔn nkra dua ma efina nkasa mu fufie na Nyankopɔn se Israel fo dua ni mpo wan kra wona omo de ni to omo so no kra orin kra won so wa wai se ni bia to fama wo ma memu ni abata no de kai wo ye de wuro bi o tu twa Nyankopɔn yam ye eti wo zi ma memu ni a wonya ba bia hye hwe Nyankopɔn yam ye no ene ne den ye efri se omo ma hwe ase ne de Israel fo na omo te so fam na obenya chance no omo da so ye den asi ye bobo na player bi obi e pra na wonya kwa bobo ni bi o si enye wadwe so bobo chen player no player ayo ono we plenty na wonya na wonya ba bia be hye so we expect time we expect time me da wase wo so de odu Nyankopɔn yam ye o si ono wo di Nyankopɔn yam ye na so je sa wo tena yam ne ayem no ara Nyankopɔn yam ye no anya sa ye be tawu so bi if adom no wonya o so be twa wi adom no wonya so for mo dem na wo so nya se be twa wo so for so heavy any dia na meto asese nti na ogba puo no because one nya bi wa ha dia o la sa no na pass when it heaven so dia eni nyame ma na obu omfa so no nyame na tontom nyame ma no emfa nchira mra wo mpu nyame ma fa so eno obi ba be jimpa ba fi nyame so fo nchen ya o si betu eska and pa we charge me just off the forms you charge o kramai like you me nyam ka say we kramai o if so ka Yesu Kristo ka che ye gentas ne say ye kramai ma tira bi ju sa word no nya se bia me di atam yes na kai tira me ka so kramai like you no yen fully forms as ye hu kramai me nyogo kramai be hwe wanim was me fully forms as be hu wo ka ba nu yanko verse 25 wasi na nuanam was me nuanam me pese me simo hinta se bi so ka so si secret won pese odi be see gentas na ma mu hu nyansafo na say ye je be na gentas ye nkoye huhu ene say ye wo mu ni say akuma prim ba Israel fafa or refer ye was akuma prim na ba akuma prim aswodin and aswodin na ba Israel fo so mbeji Yesu adi no manyina ani edi ko si se amanama ne bewie ma ye eno nyakopɔ se ni sanete dia mekwa ma mamu makɔ selection bi ho tie ba no kwai eno ansa na Israel nyina benya kwa eno krampo Israel fo sa obo hye bi mo sen ko besa later kra no gentas obo selection we mu wi a obesa age omo ngwa efri se ya tro se wo se ogefo no obesa efri ya abada na mu ye efri yakop ho agurade ala ye de la sa ni o wo se wo want mi anhwe won ye no wai wa enu ano no Israel for come chance omo sa chance sa chance ye sua Bible pa o omo chance ye nkɔhwɛ asɛm bi ɛwɔ ɛyɛ Hebrew form etiedu chichemu dunsia aduonisia 26 Hebrews chapter 10 verse 26 verse 26 osisi enyanya no kura ni mu de osisi enyanya no kura ni mu de na achiri o titini ye boapa koya bone a enyini asɛm we mu odu osi wo boapa obi ti asodem boapa twempena dekode oti asodem boapa eyinyi setu ampa oboapa tie boapa ya wade boapa se wani na ho so accidental any accidental but when ye won krofo omo boy den epa koya bone a omo so boapa koya bone a bone won for die ni ho ma bio bone e boapa yo ni nti unnim sa die yes boapa yo boapa ko di bone a hweba gunu what's name mu dia aka ni atemu akwanhwe o se dia aka ma ani atemu akwanhwe eye hu eni o jare be sina tamfo from be sha tamfo no from ifri se so obi pumo sesim na tetem na obi pumo sesim na okoti mobrogo ejira dance for be no na dance for mienu su eni mo sam so ekuom esiri bo bakunu eti akatua eye kura pen akatua eye enye akatua enye kura ben akatua enye kura ben ena mususu se ena wo a waji Yesu adi a wa baslide na wo se nyamesom kwa de wo nsum biom mususu se se odi betua di watie to Yakobon ba no ho ehun so akatua ben yemfentu aka ebize wakaja wa sama kire so di jabe shinipa emse unsuro ntina oti Kristo mu na so edi bone no to so wankasa check de so sinja no every samuna ma so pa na atom no se wa sopa atom no de atom no wa mwani anso se nyini penya na nya sa adumi me si adu so che yo ga ya yo bi ya yo bi din so jawi abeso nyame wo de utiri nkwa anya dia ma utiri transfer de ekote nyame sam wo anu yo bi din obi kwetimi kasa me aso de me nkobi nde enkobi china na wo se me jina so de bia no agi se bia na me nam na nsuo to no akopeda na asa pechi na se so ntia me twem ko eye di mo bi do wase waso pa dom no wo de utiri nkwa ye ga dom am wo nya selection ya frawo sebe ji Kristo di wodi nyama di agro ya ya Bible nu yankwa hwasem di awo 2 Peter chapter 2 verse 20
2 Peter chapter 2 verse 20 verse number 20 no what say na so na mawrade o se we na mawrade Yesu Kristo eni ajinkwa Yesu Kristo onim de yeso adwane wiase fia wato agyen mu na woto na udi nkuku a kodi nkugu a wachi asetena no ebeda no bone asekane de no bone achenkane de no ko nanka ayema won say ayema okura Kristo ni say wanhu tene ne kwan no wanji Yesu ani akire say wanhu no de na fi asade kronkron Kristo no da na fi dan asade kronkron no otia so demo na otwempra na yam nhye otia so demo na gbadwama de yam nhye otia so demo na yin seguna yam nhye otia so demo na win petition na yam nhye otia so demo na wudi konkon wudi awu na yam nhye I guess said no crab and okramanya sa kwane fia ho biem oyiwa ko na opreko a wadwale no wasan kwa na tache a wanyantam no mu biem wanyantam atache ne biem oti Kristo no asa kwada tache ti Kristo me fon fia tache no obi ya horo watade kama ti enko babu ne sanka sembo Timothy yakwa sembo Timothy Timothy 2 Timothy chapter 2 verse number 1 verse 1 o se afi minia meba yaden o se yanyaden awa adumu a Kristo Yesu adema woni Kristo ni awotia me na me chaw wo Kristo mwani mra wo so babu se yaden wa dum na wo saka no dia wote free mani mu no dia wote free babu ni mu no eni adanse fo bebre ani mu no anu na adanse fo di one dance se ye fa Kristo a ya ba ya bode fo kanya bra bona ida eti ma bibi ntwam ma wate kwa enu ara na no ena fa se nipa no kwafo ye fa asofo no kwafo so ye nka na mo fa nkyerɛkyerɛ binom wate enyinia o si sa preach we na asofo no kwafo ye fa nye den ye fa kyerɛkyerɛ binom na nyasi ni nkuto ni mu ne maton tama ne Kristo fo tia so dem o ena ne so fo ti bi ha na da mi me sha un koma na shamin kom odisha baby eduni o odisha kom baby eduni asem e mo so fo ti bi hwo bia ni mi tin ka chese o be sa bo be nam dan be sra o no bi sa dan gata be sra me o bi sa me pesa o dan wo be sra me o bi sa pesa o dan wo be sra me na wa nya mi pa ujira wo na church members e guru wo say na church members bi ka chese dan wa be sra no pesa bo be nam dan be hia dan akrantie so pesa o do ye hodo ye pepesu na wonso osna wonso miawani hunu amane se Kristo sire ni pa efise obi nkosa enfa no nto afiase na wasosa hinani ama wonso sa hinani da so obi di agro ko a ye moni nkunuma bodire da Jesu okune se de homra nte Kristo ni kono se de mra nte pepepe kono se de emumra den etie pepepe ne anona ese won kwa otumirika yes we defense asawe won kwa otumirika we defense asawe kono humra pepepe enfe enyeme bi nyagro dabi enkoton kwa nyeden entwene Bible ne kasa to aso nyango yemesenko kwa kan Timothy na wi bachane enyinia se metie fa bambi amabam ai yenko ye to aso na ye metie fo so emra mu bi na omo so emra mekire ye de otufo nyankopo ase won Bible ne say yemma yani na ho kore yenhwe yenko asem bi mu yenko asem of 1 Corinthians 15 verse 10 1 Corinthians 15:10 1 Corinthians chapter 15 verse number 10 osi no nyankopon adum nti ena mete se de meti ena ene nyina te se de atie na adum no de adum me yen ko nemu no me ye adwuma bebre mesi won nyina Paul na kasa no ko na enso nya mia enyo no Paul no nemu no onyankopon adu aka mu ntia you now penny abesi ko Romans chapter 3:24 ko Romans chapter 3 verse number 24 no obi a wutim bia nyankopon adu na de to nyasa ko too long time wo de wa kakautim fiase kakautim awon fusude bia wa kom na kese wawuo hwebabu num was ordinanum nam ogia e wo Kristo Yesu mu no so Kristo di onyakopon di nadum nam ogia e wo Kristo mu no ebu won bem kwa no de ebu yem bem kwa bem no de ebu ye na mu ye bim e fala ba wo na mom ya ne bonye na wo ma wonji Kristo ni e hu bem no ai den wabu wo hwebabu num onyankopon di Yesu asi wo se empatade onyankopon di Yesu asi wo se empatade ni moja mu no afa ni gidi Yesu e afa Yesu gidi ni so e de ate musumu bi e de ate Yesu bi ti gidi ni wadom wow enyinia na sa gidi yi a wo se odi adom yen a yenyina so ne emfa nyina hyade so emfa nsom na mra ne nkyɛn no sa gidi ni aso pa gidi no ye di gidi ni kwakwa ye wo so didi bone ene yim kwa be mgwawe ministers e dio maniska nyina amko so no mo di adom
when I get that doma get the beji na dumna and ye di dia ho bone Yesu din sa ya dumna na dia ho bone you me for back one for one yenko Romans chapter 8 verse 20 Romans chapter 8 verse number 20 now we are minister no poor man fast sa we take Christom na ya assembly man we take Christom na ya MP we take Christom adwuma panyin public servant ni bosika punya me ma faso bosika obi ye bosika obi dia awiro ho vraba ti se be bia nyagopon what me say won kwa sori dia na ikomi nya ye jiri for bible me yanko what's it what the abode no ene asofo ni bi ka ho e dia sa adehunu ase o di change me na kwa sha dehunu ase enye no nkasa ne pe ena adom na de baje enye me mani ponti wo sha ho nemum do this ase entina asofo bi na de ncheche bi egura ni trim e so obenya di da so ene so adom na de baje adom na ndo di trim no di diponi etimi bisamo ena so abode no so Ghana mementi abode waji Yesu obefa ne ho adi afi osum proye mu ana osum dai proye etimi kama jini fati ase wuti Christom na wuti poni an go post ay osum dai proye woni adum bia yes osum proye osum kankan yo asafo ase dey ode na shene nyam etanza wasori yanta boni asafo ena wotini kan apostle OKOH AGYEMANG ewo 7 days about Church of Christ omo awoshi anya market hono mo ere ne menye na mene edin komo efa adom grace adom edi agyen ya ka na bible achechwe mebre we odofo wo so obi kan wo bi kira omo na from me 0302 0302248787 0302248787 the come here 0302257901 mother for any komo hello mpacho machi Jam Jesu pachi for se no kasa for hini Jam aboju se yo fanko manuko sofu ili kana me tiao kwa Jesu see maybe until me sorry and me go back to train me ma sorry me paper pay no kile bisate edi yo okay edi ya ni aso de mo ya so kan si e I prefer the pasoli ko kwaso de ko pafo ni amma so ho ye Monday ko Tuesday na graphic no front page we did you a promo ye sakan and you remember I come to sort of what the check member also if you put money you said you cost the years a bit more a basic and also Mexican and yet come and you show up on them at all so can't we say one week here or two from mama nipa akọ oseyi edokwe papa enemrem ebeye aboju sebeye yo hello good morning my morning pacho the same from Aning kasa plelebo yo elebo manonko please anana msaso muminja mamuka no amen asavo ya mishira papa please for mo ya juma what can some babu sele kwa mikan juma ya tan fa mama na obonya tambo blebe nyame juma na wo ye kan ko na meslo se dia wo kan na ye tino wo so ye ne sa ta o chew wani mi se ba bompa de wa kan ko papa nyame jira ye ne be fa na be fa ye do wa se amen elebo yo hello empacho machi yo mpacho le mento ne papa o mo ne sanka yo enka wa so mpacho first sanka sa fa hini mento ne kura so tim yo yepa the tribute that on the that ma ya da samba sande I don't go fully to the 7 no more ja having carried on some the ama bia the politicians today you start advantage or yema on pata there we put pata service or you the David
I'm a child of my God. I said, no, can you name it? I mean, shrub. Yo, that's it. That's in your sure. Hello. Hello. I'm Patrick Machu. Hello. Matching your first and Casafini. Ah. I don't let you, my quaji, Enter zone. I don't let you, my quaji, I don't let you say to me and Kobe. What the preaching? OKOH AGYEMANG. Unlimited, unbreakable, untouchable OKOH AGYEMANG. You are second to none. Share. When somebody there, they ready for reality. And then, I'm so going to cut the bench. Or Benin, what we're looking out soon. Or Borasta. And you may be soon. It is surely towards of time. The heaven is at hand. The Bible says you are the light of the world. I am the light of the world. If I speak the word of God, and can be the permanent. Thank you, Interzone. To be continued. Thank you, Interzone. Hello. Good morning. One morning. I'm Patrick first and Casafini. I'm Patrick the college chamber for Casafio local government. Yo, OKOH Manunko. You can ask for Wayadi. Amen. Sure, no, open come. And to be on my church. Now, Blanco is me. Me Pacho, Meopa, or Holland. Joe Mochese. Opo asempa oti dia the finish shadow pagado oti oti pa moya de peace FM. Yo shadow won say that so Holland o dey for the cattle kra na yenko. Hello engineer. Yes sir. Madam Puni ajenimo manunko fanko kaja so jen kamu jina fanko barrier yo ta you are coming here just yo today no ABL BBL and the jam dia de mobro so no ani adom no so ni bu mobro hun ni adom sunsun yo mu ana yo mabusa no ejenimo metase infancy yesu bekwo abawo mana hosua na manyina tedi bekwo mayen bekwo so for hoy azafo engineer we da sembu se bakopɛ na ba mu ejenimo o si moboro hu no ani adom nsusun be na wo no ya de kro wahu ya mobo se Akwasi eno ani adom ehu moboro bia na awere ho so wahu ya mobo kawo sabi adom ani opanyi we di hu me mobo opanyi do me ye mi adom wa nya mi adom a enye opanyi we hu me mobo a enti be se nye yo and just for the twetwo na wache ochira kwana enye me da se wahu ye kama memfo ase wo ye mamam ni amesro sesu ho yensu ye ne lasa na ye di tie me so me lasa na mde kasai se me nyankwa ba bibia ade bia di ho ameye bia me de nyankwa se wotia sie ede no adwuma na se wotia onyankopɔ so am friends ye ma hakwa enti ye tie sie ye mo ya dom na ye nya no ho den eban ye mfa ni agro so waji Kristo adi tie no ano no ye we asem your catch farm amamfo Isaiah chapter 40 verse 15 to 17 Isaiah chapter 40 verse 15 to 17 Isaiah chapter 40 verse number 15 osehwe amanamen tete bokiti hunsu kokwa eso so osi amanamen for heaven ne tete bokiti hunsu eso so den kokoko na bokiti hunsu eso so a wo di camp so benya betmanyama obu osensen yam futuro bi oso bu yensen futuro amanamen nyina nya hwe ne amanamen nya hwe onyame ani mo obu onsa ade anya hwe yensa ade anya hwe ani ade hunu bi nyangopo na kasa no oh yamna verse 17 oh kwaso wase amanaman nya hwe wonani nya hwe nyankopɔ ani obuonse ade anya hwe ani ade hunu enti ye go Luke chapter 6:46 ah jasem ye bible kara Luke chapter 6 verse 46 wo ye jidini o chanopa anopa yu be kwa sori first service second service ah
Mayam Sunta, men pass on the kaka, and the big question from Kita Bible. The big Christom ni Bible. Kita mobile phone 40 million. Kita mobile phone 40 million, 45 million. Bible 30 Ghana will be. Mrs. Daniel Copo Besoba short of trop. But Powan is super. Luke 6:46. Luke 6:46. I didn't know from your ready. I didn't know from your ready. Namunya de Messi. Namunya de Messi. Christo Nakasam. Yet you are not ne dick Christo Dicake. Yet you are not ne dick Christo 7. Mark 7. Yet you are not ne dick Christo Dicake. Mark chapter 7. Verse number 7. Was sorry me. And then Christopher be brave. Sorry, I rather quack. Watch church and some any passion. And then you passion and couldn't pay the oh man, yeah, do man in the day. I know that didn't Christo Nipa. Nanso Makuma, dear, come dear. I train from Oka. I took what chichi. And yet, Teti Yamisum. Na bonnet di na ni pedi. That's what Christo Mono in bonnet. And from what tones were, and we can say, when we are yaba, then I want to run a day. Oh, one. Oh, she has ya, sorry. Then town from soon. Oh, she has ya, sorry. Must so be brave. Oh, tearful be old Timmy Biarano. Oh, she has ya, no, sorry. Now I'm when you're bound. You're quite sorry, remember that. Yeah, I'm made up for. Dear no BB Samia now. A person said that Benny Aqua sorry. Is she a member? Yeah. I wish she in your market. Number 2 is of branches in the dorsal, the two frame here. And the fish message, secutations, no solo. I am intimate winning in a be. Yeah, Tibu friend of Mobby and Makumato. You go so funny in our mammy. Bedding. May I sure say, Sabri, I don't my woman. Say to me, I'm finding papa and Mobu be home my yen. I don't brand you woman. And this year make a good use of Adumia. Future no young Kunyamu. Future slight difference a woman Adumia. Sebia obe hu ya mobono adumna no wo mobru hu na ode hu wo wadumna ni mobru hu wo hu mobi mfa mobru hu bi su medi wani wo adumna ni bio hu say the party what man okay Christians 7 verse 29 na me bible na person me kasim wo ya ni ya tentam asem bi ba wo hweba wo ni ngo Maunya na bila so Osenka 47 verse number 29 she yenku na mahunu se nyankopon se we ni wo hu ni se onyankopon ye ni patin obodi patin na wana nkasa ene wo hwetiri madwini bebere we adumi oya pese chechem ye di moburu hu kwato se odi adum no antimi ya be sa di moburu hu adum mobo ya ni etase hu ya pipe pensem bi ba sha hum ye kreti zembia adum na no moburu hu na wo if I just be episode in Mikasa, my number is 0242 327172 0242 327172 and 0207 211 337 0207 211 337 which me tino it was 7DS radio so internet radio and I must say michi achima samanka se phone na yeah amen also phone here that was it